Merhaba. Merhabalar. Tam olsun uzun taşlar. Neman kızlarından bulalım. Tunç sifiri. Oo. Şunca kırgız var böyle bizde. Biraz oturun. Saymam lazım. Saymam lazım. Hatta biri var yakıp öyle. Bu arada ne? Su var. Oldu mu? Oo, iyi izleyici. Selamun aleyküm. Otur la. Kandayız. Долго времени не виделись. Siz de geliyor musunuz? Bugün Allah'ım Musulman geliyordu. Bizge yaşamımızga ahiretimize faydalı olsun. Biz ağanda yapaktan, baliyeden özüm saqtagım. Ынтымағымызға береке бер. Қасташу бири-бирине болгон көре албастык деген нерселер кетсин. Ушул жолугушууга кошо. Башкысы аман-эсен барып келели. Барбай калгандар дагы соук суу ичсин. Aynen. Аль-Фатиха. Açıda getirip koyuyor. 20 mi? Yok 15 peşini pardon. 15. Мен уктатып коюп келе берсиң да, Сапар? Ооба. Sen başınıza bela olmasın diye oynatmaya koydum. Nerede önde mi bu? Ne uyuyordu? Yemek kuşlar. Кайсеригеге буюрса жетип калдык. Ребята, через 20 минут, короче, мы доедем наконец-то. И этот программа уже 5'te бүттү. Ал жактачы. И нам Баяман тамакты алып коюптур обратно. То есть айырмышлар. И сейчас мы туда поедем, покушаем, потом уже все разойдемся. Пацаны все будут в общежитии жить, а девочки нас заберут в семьи. Да, разные семьи, мы сейчас будем знакомиться. Так что не унываем, дуэли, продолжаем. А вы у себя там дуэли. Хорошо? Сейчас к нам дашь Андурах Мабдурали, пожалуйста, вы не умираете сейчас. Через 20 минут, да? Давай. Через 20 минут будет туалет, ребята. Я знаю, что вы запустили с чертовым. Я сейчас... Слышь, а ну давай паралыч, пожалуйста. Kalkalım arkadaşlar. Uyanıyorum. Ama şarkı yok. Şarkı yok.
kaldık biz de. Evet arkadaşlar, dostlar bugün Kayseri Üniversitesi'ne girişine geldik. Hazır içine girip atıyoruz üniversitenin içine. Işıklardan aşağı farklı bir şey düşmeniz lazım. Erciyes Üniversitesi orada. İlahiyat Fakültesi orada zaten. Hemen Eğitim Fakültesi'nin yanımız. Evet, oldu. Ben ne yazayım? Yok, kampüse. Erciyes Üniversitesi. Erciyes Üniversitesi. Anladık, Evet, teşekkür aşağıda ederim. yazıyor. İlahiyat Fakültesi. Ушинтип Кайсерге келип алдык. Ушу менен жолдогу биринчи контент аяктады. Биринчи видео аяктады. Эртең буюрса футбол болот. Бүгүн Кайсери экинчи күн футбол болот. Азыр университетке өзүнө келдик. Бир маршруткада сүйлөшкөнбүз, 40 кишилик. Азыр биз балдар университетке келдик, кыздар башка жакта калган, биз общагада калганбыз. Урматтуу достор, бүгүн Кайсери шаарында футболдо болдук. Кечке жүрүп сиздерге да эч нерсе тарта алган жокпуз. Жеңдик, экинчи орунду алдык. Өзгөчө биздин колдоп берген кыздарыбызга жана ошондой эле баардыгы Кайсеридеги эмне болсун, баардык туугандарга ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө аябай рахаттуу, өзгөчө эс алуу болду. Азыр болсо биз Кайсеринин центринде, бул Кайсери калесинин жанында жүрөбүз. Айрыкча бул видеону көргөн достор, же болбосо башкалар болсо дагы сөз түрдө узакка келип, сөз түрдө келип кетиңиздер. Ошондой Түркияда окусаңыздар, ошондой жакшы бир жерлерге келип саякаттасаңыздар болот. Эмне только не важно денег. Акча деле маанилүү эмес баягы. Болгон ниеттин күчү менен ушунча жерлерге саякаттап атабыз. Бул өзгөчө нерсе. Мынакей, мисалы, мен айтайын, Сакария 12 сааттык жол, узундай, аябай эле узакта, ошентсе дагы баягы биздин ниетибиздин негизинде университет өзү биздин башкандарыбыздын жардамы менен баягы университет бизге бесплатный маршрутка сүйлөшүп берди, башка нерселерди кылып берди. Мындайча айтканда акча короткон жокпуз. Бул жакта тамакты дагы өздөрү куштуруп берди. Мындай аябай ыраазы болдук чындыгында. Мына ошондуктан барыңыздарга ушундай студенттик, жашоону студенттик досторду ушундай чөйрөнү насип кылсын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, жакшылыкта көрүшкөнчө. Тамактар аябай барып калыптыр. Азыр болсо мен сиздерге мечиттин ичин тартып көрсөтөм. Элестетиңиздер, 1000 жыл мурун курулган мечит Кайсеридеги Селжуктун дубурунда курулган. Байман кыргыз, красавчик. Бул Түркияда крашдардын 3-чү орунда турат. Менден кийинки 3-чү орунда турат. Бул жаңы блогер көрөсө, блог тартып баштаган. Подписка таштап көтөрүп койгула. Şular yaşadı. Туугандар, ошентип Каппадокияга келип калдык. Азыр учушат экен. Ошону көрсөтөлү. Биремеде. Канчадан бар экен биремеде? Учат азыр мына.
Ушентип туугандар Каппадокияда жүрөбүз. Бүгүн эс алуунун саякаттын экинчи күнү Памуккаледебиз. Кыздар менен. Эже болсо аябай сүрөткө түшүп атат. Болбой эле. Эже бүгүн кандай байрам? Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Türk Cumhuriyeti göğsümüz tunç siperi. Türkiye durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Türk Cumhuriyeti göğsümüz tunç siperi. Türkiye durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Ошентип Каппадокиядагы сапар болуп атат. Роднойлор! Роднойлорум! Кандайсыңар? Merhaba. Merhabalar. Ох, кенен. Эме жапайы көргөндө эле карады го бизди. Вау. Звезда болуп кетипиз да. О. Пай. Ой, пай. Мол деген ким я? Ой, бой. Пай. Урматтуу кыргыз элим. Ay git plastik atışıyorlar gelin. Çocuklar baskılar. Ne gidelim? Aslanı sıkı var ne onu? Direktör anda kaçıp geliyor. Давайте боком. Она zaten Бул деген эме болчу экен. Азыр депо катары колдонулат экен. Бул эски да, баягы азыр жаңы курулган эмес. Эски бир тарыхтан калган парча, мындайча айтканда бөлүктөр да. Карасаңыздарчы кандай гана кооз. О. Ne bu be? O eskiden kaldı. Şuradan tartın. O 2 kilo vereyim mi abi? Kançadan gene? 75 Maşinan kana var bir. Uçaktasınızdır bu. Yemin özümden onu aldım. Bu degen 90'lı yıllardan en ekskluzivdi maşinası deposu. Popülerdi. Ay vay. Külçü kayda külçü. Bunlara sekreyiz. Onlar Uşентип muzeyine de girdik. Muzey 75 keleken. Öğrenci kart. Hazır üstüge çıkıp aratabız. Oy boyla akırı ayağında. 75 telek aldık ha ilacı ha. Bırak içim gibi atat da ödele çıkmaklıyım. Bir yol gelip gideriz de. Size bir turist yapıp alayım. Bundaki tuğanlar daha bir üstüge çıkıp bir söym koyup koyalı. Hello Barbie. Biz Uşентип üstüge çıkıp geldik. Oho, pay. Bir şey yok. Değil mi? Yüzünden başka bir şey yok. Yani o Üstü kandayken? Bul жагы өзүнчө. Мен оюмча бул
түрме болса керек. Қарасаңыздар, içi oyulgan. Ооба. Бұл ошол Каппадокиядағы музейдің үстіден қарағанда. Туғандар ушул Каппадокия экен. Өтө деле баягы интернетте көргөндөй звезда эмес негизичи. Аны моюнга алыш керек. Шарлар учуп кетти дегендей биз музейди айланып жүрөбүз. Кымбат студенттерге мындай келип эле көрүп кеткен, отелде жатпай эле маршрутка токтоп кеткен. Анан дагы анча-мынча смит жеп, кожик, анча-мынча чай-пай ичип коюп эле кезген, ал жакшы вариант. Башка тариф деле жок негизичи. Мынакей караңыздарчы. Чай ичесиң, кофе ичесиң. Ушинтип коюп эле жүрө бересиң. Sen azır mага gül terip berбесең, мерден чыгышыңды ойлонбо сен мага. Sen sizle çıram. Sen çıгарбайм мен о жерден өткөрбөй койм. Мага терip бер, мен деле бирөөнү сүйүн, запар сүйгүм келип атат бирөөнү, ке? Sen колуңан бактылуу болуп кетсем, өмүр бою дуа кылып өтөм мен сага. O kırdağını varıp dersen? Bu çiçeklerin tek sahibi. Aç gözlük bu. Yok ben başkasına veremem. Sen başkasına ver. Yok, sadece bir tane oldu. Anlatabildim mi? Selamünaleyküm. Kınaysızlar. Bu yer Nevşehir'in Avanos degen ilçesi. Bu yakta kilden çömlekler meşhur. Meşhur bu yerden. Kırgızlardan bir ayıl var bu yakta. 50 kilometre uzaklıkta bulgun. Kırgızlardan bir bunda boz üyleri var. Bu yerlerde işte bu yakta Kırgız'ın tanıtımını kılıyoruz. Özün kaç yılcaktan bolasın? Özün tanıştırıp koyun? Ben Kırgızlarından bolam. Kırgızstan'a bardın bilesiniz mi? Çok barbadım. Barbadın. Kırgızçana kimden öğrendin? Videolardan mı? Siler kızı silişiyor bu. Özümüzde Kırgızca söylüyoruz. Video şu köyde şimdi. Silişsin ha? Maalesef. Bando. Yiyelim arkadaşlar, lay 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 lay. Yer göğsü dinlesin, ferdadılarla her yerinlesin. Sesimizi yer göğsü dinlesin, ferdadılarla her yerinlesin. Biz de poşetiden çıkarız. Kaka! Kayda! Ece! Bu hareket et de kalsa Ece. Turdu. Bu köyün oldu.
Ece. Haydi. Duran birge. Ben bir gitsin, arabada daha bitmemiş ki. Bugün Türkiye'nin Kurtuluş Bayramı деп қойды, ошол майрам болуп атат. Азыр биздер бул төрөнгө Памуккаледе катышып калдык. Азыр ошол жакта Түрктөр менен чогуу байрагын көтөрүп жүрүп баратабыз.